Ogyaba is in the trend again. Now this time around, anyone you be out on in the Ogyaba is often the associate prophetess. Enyantokwa. Then the prophetess divine Eugenia. Ogyaba ni Enyantokwa. Ogyaba chirum say Eugenia eye kromfo nensa hano nensa wa. Ento Ogyaba apam no. In fact, Eugenia say ne mesume kasa me chirensem. Na nsem pa ni secret ni nema Eugenia so be bie so Ogyaba eye no ni fie honom no. Ada bembe bom de e be re say aha Penyah block media. Message say ni de mo. Oba like video another one. Oba subscribe button so. Na be click bell notification icon for latest updates. Na be kire wadwen de ma me e wo comment section. Message so oba so a. Oba share video ma nua so enya bi ahwe. Enti obi a follow Ogyaba ministry ne pa. You see say there is this lady or there is this prophetess. I refer to Prophetess Eugenia. Ono na Accra Medina Bokobi omo branch na honom no oda no. If I was a bad person to you when we were dating, it doesn't mean I will be a bad person to this man. What happened? And am I a breaky here? That is what you need to figure out. You want to do transformation factory? Yes. On a transforming nipa, you go there as a raw product, but you come as a finished and a well-finished product. What I say? Yes. Pepe. It depends. Piano Ogyaba ta ukumase no go program, but Prophetess Eugenia de biano abokobi branch on a jiram no mo ya so as I was sere gu no so na busanya se ukumase prophetess ejina na o kasa. You will see say ampa wey Ogyaba eba na nsemu an Ogyaba de ba media say no wa pam de sofi ada an sofi ne kromfo ne nsa ha no o wiawia na say si krono ekoso ni fie nyina no eye prophetess na eye sa omopon asoro check correction Ogyaba ka say me ya so we be so see 10 million. We be so see 10,000. We be so see say, but at the end of the day, no, I say me who so say ni nyina na Prophetess Eugenia. And Ogyaba arrest Eddie Pamono. Now Ogyaba pam ni ana prophetess just all the chrono bet me so. Enya me so me kasa na me chire nsemu. Prophetess Eugenia abetire enema je say e kosu Ogyaba fi abusua. Me patron me chechia mu nyina. Me gidi say Yesu adom ntemo mu ye. Media me ba app we su a me ba be ka me nyame asem na me ko enu anu no but me di menya tofo mu ahwe osofo bi oba app bi su a no abegu menimu aso abedi di matem na okọ na wasan ababiem na okọ. This is the third time but me feel say afedi edoso and some me twu social media sunyina me if I'm a number 2, me commenti young puda, me come was some of that. Nelso. So for now, you're not gonna say, Obi good many was. Hey, also for whom my barber Tanaha, a barber good many was. 8 good years, I mean, we year a Juma full. And now we see me not time for baby. And now we see what you and Pemasa was in Pemini Pashe. You in a number and now we see. You baby braid the member without dear as show would do any questionity. No whipping piano. Nasende what say me quasasra sika for rent a yawo. Also for a yawo and a YMC. For the past 8 years, me modern boy, me boy, me restaurant, me provisions, even kitchen cry and maybe and a man crazy me and 1,000 up me and I'm Zay. Nende, Nina, what betraha? What betrano, baby, women, you must say. Hey, also for winning Kaye. Also for winning Kaye and I'm also. And then you pay brain pemas because me jinama. And yes, as someone me what see and yano crow, a yano clear and so me jinama. Let me jinama. A yabone, some could be some rents. A yabone, some cook any bearman what did that. A yabone. Some kwaya sex and some fine jump for Sika. And your bonnet, some kwaya fake up and chairman for phone Jessica. And your bonnet, some me bunko for pool.
So me kon kwashan control engine ko sika. Eya bone ana. Eya bone. Wona wa ma na banisa. Eya wo. Wo nonko so fo na me ko no. Na me ni ko di nkomo. Me ko ye. Na me ni ko di nkomo. Na wetimi aba betana ha. So wo ba betro sheets. Osofo embeye ma yensi yantuma ngo wa ponten. Na se yesi a efi. Unsa dada. Issue na woni menya. Unsa me ma ponten. Unsa me ma ponten, unsa me ba ka hwe. But wo mama wo ya be ma. Nyanka me yo ba, e wo se bitubika na me be ka ensam. Me mama ba mbe. Wo be ma mo waba. Eh, so wonin kaye. Wonin kaye. Enti wo hwe fi wo ho. Wo hwe fi wo se embre eni ba ohema ho e wo fi ho. Me na me ka kire so ohema. Bia bisa wa ka so ye wo anka. And order no me uncle, and so na me ni wu any akwala no mienu, yenim se nya no wafa no. Wo besim to ma ho. Eh. Man nyasa. Osofo, man nyasa. What ma no kasa e wa abi suda. Asam ni ba ye. What ma no kasa wa abi suda. What's that? Not just say. Would ye asam ba na would ya besi abi so. And yes, abi so na would ya bedia and yamen so maba. And yamen so maba. Sabu ba fa wo se wo ba fa mi free tabrade. Wan ba fa me say na me daka akwa ho. Wan ba fa me say ne ekom di mi o. And na wo bi sa me say metimi agada e wotrofo wo tabrade. Na wa ba be ye counseling na. Let me say I. Na me no start to say ye juma. Ina wo say wo hwe said ya me juma sitia ni ma ho keka esitia na. Metimi na maba. Aba ba hwe wa soro so ama. Na ka wona me ba wo say wo ba wa ma me dan esidem. Yiti ka wona me ba no anka me na me quarrent dan ana. Because enya me ena me ba wo ho ebeka kire wo se ma me behwe asoro so hwamfa so dia nya free so ende wo ba beka se me nena ena me say for rent wo na wayem sa wo ena wayem sa sa me waden wa me bo ye wo fie ho. So what person me free what the my dear man and I would the bad ya come the bobra ananka wo pese men so menya to say the amfrofo mo ye na omo ba wo ho no men so menya biana obesi me to say metimi aba beda efia esi honom da ma ba beda boys quarters aye se juma we ama embra me ya ne die wentimi amedi matem na sesi ya no wona wa mama bra aba ye se wo ena wa mama bra ayesi wona wa mama bra aba ye se ayende e wo se hwehwe red takrade na meti obi efio na meti ya ye fie nti na me renti nti se ne ka asam a woka ka dada ena wo de maame ena me ye ka no ho adwuma no ho nyama kra no emba because ka no ho nyama no hwehwe edi ena me fa ka no na me de ma wo bi a ne mba ya saa adwuma so omo enye na so omo nya na so mo de ba no mo de ba na mse da bi mo maka no make sure say ka no ma ye ni yie for once and for all me na me de ka no ma ni pan so nya mame omo ya de msika be so no mo side ba
no one signed the corner, I'm saying, money what to say. Mobile way drama every year. Only a way drama every year. I fed you. Now, I saw 4 bimo. When you have almost one person of a car. One person for me, one mamma was sitting because I'm finding a car in the drama. Now, nipa no shaka no so said the bay on bayin via Miss Can, I want the whole car, I want the whole. You fuck her in chair. Fuck her in chair. What's in the woman you must see? Woman you must see. I was someone wow in say and woman you must see. At the mid to social media, Nina manka de. Nina manka de Nelson and de. And there, I bet na because my call no so for her. So I'm one na me renting. Because me person me bra bobon, because me person me bon ko fu epo, me person me de nya me di meje ko fu sika, me person me de settings be di sika. Na makoso fu because on boa me true or no me nim say me nya mwa. I bet na ha. So pa me. Onyankopon wo so obedi me no yentemu ase. Na me also bedi me no yentem ase. Sasane ye ni nipa etna. Osa asem si dada me mbaye, asem ni ko 2 good years. Akama no atu. Nyame also ondi yentemu ase. Nyame oni me no wumi yentem ase. Nyame nsa nyame. Onyo trofo. Onyo trofo se woni. Nyame onyo trofo. Makramu. De me waka ni nyina. Eno no. Nyame ndi yentemasi. Okay, that's me no say there be answer her. Enough. This is not enough. Let me come again. And I'll be on a live stream or be live. Now live no. We'll go into details and we'll see a young team. Na yegusu aye hwehwe. Enti mitumrika ekosofo ne dem wo se ebia na me de akoto ho a me koye no na eni ho. Ma me kokoda afom ho no mu a na me su nyina se me That's kind of your thing. 1.2 billion. Bachawan. Hey. Enti me su no. But before then na enti me su na me see for me buy na sofo no wo. Na me buy na me ka kire ne say sofo me srew. Sika no me bo for another question. Relationship be na what ohima no any sofo no ntem ohima dynamics no. Na relationship be na wo sha say de hu say destina no ene on sofo no na adofo asomo ya adofo no. Relationship be na wo ohima no so any sofo no ntem a you think say what was the relationship? Now wo hono. Okay, me wo hono no no ono so no so ya no dofo. Yes, an empena ono so ya empena. Okay. E ba cho matias here. Osi na ohima dynamics nso ye so for empena. Nti we yima no anti mpacho to aso. Enti me see fu ba ya na me be ka kire ne say me hu sika no. E na sofo ba ko wo fie ho. O ka kire ne say sofo ba ko ya frɛ no apew. Oba be ka kire sofo ne say odinani nkosua ehu ye se ma fasika no afa burglar proof mu e di ama singe bi owo fie ho na de na ho na cameras ni ho. Cameras are all over. Baby a o kire se na guy ni gina kora no camera wo ho. Camera e wo ho no enti o se ohu ye se medisika na for ho e di ama guy no se ye di tukwan akọ Canada. Enti sofo no egidiye manesa ninti no ne Sunday oma omu Jamie phones se omu go through
Sa so far pa oni gina me so me mbo me password e ma omo hwehwe and there was one phone bia na me se me ma omo we share life guys me ma omo mbie because I'm that type se me no ye adwuma na me boss no wa se de be ya wo frɛ me bia me hu sa wo na wo frɛ ntim me shada pe nko a wo phone nti wo frɛ me a na me hu se me phone sa phone bele a na me hu se eye wo sofo na wo fra na nipa me no ye adwuma na every enti omo ni me dia prepe na me se da bi sa phone we dia me ma mu nkom because eye me ne me sofo no esuma bi ni ade a eno na me use enti ni na video si me so enti video si me so ena ese ena sofo ne se odi koma police ni bi ema police ni no hwe police ni no hwe no se o hwe sadia me ni omo prefone no ho a na che se me di bibi esie omo efa sika no let me say there be entisa there is no way but phone we no nya phone e ya me phone eye so phone a osuma me ni ade a me use ema no nti ada na wo protect sofo na at that time no sofo na ade wa ma police for no na almost safe phone ba na wo fa phone ma omo na se nim guase na beto na ento no na wo protect sa time no na police nyamba mu okay nti omo ankasa ena omo hye omo ho na omo ye sa ade no enti ye bisa no se na sa phone no me se ne pe ono me ne no pe na ye kasa wo so no say there be anya no krenti omonje ena ade a chenye by sincerely question so the way see ayi ohima mo ade na no ne destinos banana no me pa cho kano kwe so for no o se wo peda na there be capital also peda there be aha enti Saturday nankasa na me hu se sika na yera na me ka kire no no na o ka kire se da na nsesem na me tu me yem hye me ntema me pie ye ena o ma ohima frɛ me se me mbra ne yentena se na yenka asem no enti ohima de me baaye na sofo ede me akọ sizi me laptop ene me hard drives se sika no ewo me ho me mfa mra enti ohun se ohima de message be o mi so ohima that time na akola mpe na sam no so pe masem enti no ohun se akola na aka kire me one train Wednesday Tuesday me were inside na me say say ye bo me pu me bie ya na eye police fo omo ye 4 eba me wo to ena phone so ewo down ena omo efa me ena omo ene me call police station enti me kokodu ho no na kire se omo na edi kan akeka nsem bebre e di atro enti e wo se me nso me tro me nso me statement e wo dia me nim fam tewe na CID ne ka se ekoba 7 because obi obegina emu maama no omo manipulating ne say wantwe no ho mfiri asam ni mu a meme di asam beto no so enti emanipa no so twen no ho ena obi pair lawyer ema me say lawyer be mu dia there is no way a omo hwehwe me a omo nnume ena mma me lawyer nti afi omo say omo de me kwa so down na enkrofo bi wo ho a omo ne me ebe kasa ena ye say fi omo de me ko akras ena omo ne me ekoye mission house ho ba me ko ena me kokko hia enkrofo nimpa ba ya 4 ewo ho omo asem nyina ne say tofo ne say me se me mfa sika ne mma me mfa nkobo me bra na me nsesa me nyoma mfiri ho nko ena me se sika ne ni me ho afedo omo se
say still no me say me mfa madia enye omu gina me so me nkwasesa me nyoma because sana sofo no aka ma me ye fro top microphone crampo say me ma sofo no message say me panacho ade asa ebe yanka onma menda na ade achi a me hu bebi a me de me nyoma ebe ko akosi o say samanfa sikana ama omo a omo be frustrating you me guso me oh na omama phone ekuta ma omama security ni baako aji free me nsem enti ya fro top ya kokodu top no na me kia me obi a me call insider me do pe na me tuki na to ho enti me wi free say ebi mu kra di me chi ko de enti me tu ya me de sha me ho pe na lady bi afa kunedu o tu sha me so eji ki no o tu sha me so no ji ki ni free me nsa so nti on fa ki bi ama me afei omu gina me so sa papa se mensesa me mpaboa mentare ene me bag ade bia me de ya me hu bia mensesa so 12 midnight 12 midnight ena omu ankasa omu kokofa aka ena omu sesa me nwama ne boom ena sofo no kunedu bia owo ho o de phone to loudspeaker ena sofo no ka chen se munjije me phone sinyina free me nsem enti omu je me phone ni free me nsem ena omu ma driver no oni mi si abonten ho na me hu bebi a me ko because me ye den na mafre me busu ani mpo se omra na ommefa me enti mi gina ho a em say about an hour ena me hu se kunedu na nkofo omu etuka na omu ko enti afei me kaye se me wadanfo bi wo that side ena me call ye na me de me nwama ekokogu eko na ende ya me no wo kase o still oji misika ma me catch re ni se mesra no minim se ohu ade enti nka onhwemu emma me o say dia ye de nyansa ye no ya fantete onyankopon enti sa na oka ye na che se still nya na wo se me kwahwehwe me be restaurants any provisions ewo ho agini nyina free me nsem edanya na me dem apart from me entire me bass me mpaboa me bed o me dressing mirror edan no na AC ne wardrobe Penyah dia na ewo aside that the woman bia ya media even kitchen ho na ya nu aduane ma ono anka sample ema ni die no mi ana me ye ho house kura bo mi a na me ye enti dia ema asam we no ababada ho ne say sweet Sunday ya nyambo next month me rent aso me nya adwuma bia dem de be ye adwuma na wesi enti me ho kyere me ena me call na down for sofo na me kwa kan masem me call ye no kre sofo no oni me ena me introduce me ho na me de ma no na me ka trend sofo by friend say Apostle Ray ono show way now shall away botwe enti me call na me ka trend say ono kwampo no ni say me ye obi foforo na me say there bi ena me ka trend say me sre no aha mabe mama say me begu obi animu ase anase mbe expose obi aba solution na me pe enu nti ena maba ena me bo mama nie ti said ya me bo ya say sika sense ena o ka kire me say okay samaka dia wate na ye endani o chine ya no obefre sofo na one na akasa na wa get back to me ka kire ni say minim say true or no sofo no metini enya sika e di etua me rent ena papa be ma me message say sofo na friend enunti say me pese me di kan e go social media eno ana ono ni di kan emra mankasa
Any say me who say sofo no ode ye den ode ba beto eho na asori no me ena me free takrade ye starti adwuma no wo ho ena me okachem say metumi agada nkrofo ya ye counseling na me say ai ampa na o ye prophetess uhu ade nyame adom me hu nti ade na we nyina eba nti like asem we bisi no wan hu nyame anya me pa cho me hu ye ena me kwaka kire ne say me hu say asam kase bi esi ema ne buefu ema ne bo mani so ena oka kire me say ena me sinti oka asa no vision ni mu no me hu ye na me pia bontin say said the buefu okasa nti me control resignation letter na me dia nti I say vision me be a door no man to me nti me sign by say me de resignation letter ba I say me run inside no so oh and I made the boni say me catch na no say comedy movie and I me can ne 3 weeks pepe and I some see 3 weeks and back if you want to say scanner o shy and why na first scan o shy why na first scan that would be Samia one software no say ohun ye enti onu ni obi a me suspect no any ohima nso amamba mbeto no ho no no na me ba ya na okon na onya sure say a plant setup bi ana omo set say omo ba you whatna it can be possible but minim it can be possible but minim enti takrade na me gada nkrofo hwe me dwuma ne me modern bwa osi o pese me bie branch na se me bia wo betimi na wada no na me se ai metimi nti eno na enam so a me di free takrade a me de ba enkran o ma me de ba enkran nti me first time a me de ba ye no o ma me ko kumase ena okoyi 3 billion ena ode ma me se me fambra edwuma no ena ma me de ba be meaning say na oje anointing ni di say eradensa wa so nti why all this pacho me ni ma try some of best solve what can be o se onu no o nti ehwe ni sika na oje sika no so eni me ho me nim sika no bebi ewo me nti me mfa sika na me nsan enko wadanfo ko so mbo me ntua me rent ma sorry no na munya sika sa otiminya 3 billion de mausa 3 billion ni ye first time ejuma na me kwaya wa soro ho no enti no anti say was there oje ni sika nti wode aba social media no afi wo se da asama na yete se de wona wodi nka de baaye no e kire se because me emwa so when in some way if Ogyaba feel the twagu e wo media no so me say Ogyaba de na asama ba media no de this week will be a very long week for Ogyaba enim no anytime on asama ba media no bia no o ma ne trend kwa e kire was oba be defend emasem no e be go viral. I think Ogyaba so a response and reactions to these allegations no. Ebeba enti wait for part 2. Ebe Ogyaba so the counter defense. Aha Penyah Blog Media. Okay.